ایک آدھائی میں کو سفر نہ ون میڈیاں نندرہ کو برباد نہ کر میں روساں اسا پند کرنا ہے پیر چما اسا پند کرنا ہے بالکل کرے سو پند حالے پند لیڑا جی ایک آدھائی میں کو سفر نہ ون میڈیاں نندرہ کو برباد نہ کر میں روساں لوگ کی کھل پوسن میرے پیار دے ویری شاد نہ کر میں قرآن دے ایک بار بلا کے واہ میں قرآن دے پیار دی قید دے وچ منظور ہمیں آزاد نہ کر ان ہاسا سمر نو آدھا ہے بس گزرے ویلے یاد نہ کر جناب حافظ عابد حسین اظہر صاحب حضور تشریف گھناؤ ڈھیر ساری جناب تواریں تعلیم چاہیے دن اچھے شاعر تو ضرور ہے لیکن تواریں تعلیم لیکن تھوڑا جناب مہربانی حافظ صاحب دی حافظ صاحب سارے نال راسو جنہی ایسا تھوڑا تھوڑا سنیں دے کھلوتے نہیں آتو ساموی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب نو السلام علیکم بالکل سبق دے طور تے بالکل مختصر دی یاد رہی جی کہ کتھ گئیاں بے فکریاں رتیں پچھیا آج کتھ گئیاں بے فکریاں رتیں پچھیا آج بے وکریاں رتیں ویلے سٹے آئے ڈھاک تو لا کے ہو گئیاں بکریاں رتیں اور صداں کتیوں معاس دے چرخے دی تیرے کانچ گھوک نہ رچی صداں کتیوں معاس دے چرخے دی تیرے کانچ گھوک نہ رچی میرے ہاں چوں نکل کے اپڑی پر تیرے دل چھوک نہ رچی واہ سجنا آج تائیں جب تیری اکا نال سلوک نہ رچی جھڑکی گئی تیریاں جھڑکاں وچ جیندہ ازر ملوک نہ رچی اور زندگی دی فصل خریف ربی دوویں نیت نہ رانیاں ہویاں کہیں کچیاں چندرے جامب سٹیاں کہیں پک کے ڈھانیاں ہویاں زندگی دی فصل خریف ربی دوویں نیت نہ رانیاں ہویاں کہیں کچیاں چندرے جامب سٹیاں کہیں پک کے ڈھانیاں ہویاں اور کھٹے ساں دیاں سٹیاں موت دیاں جداں دانداں گانیاں ہویاں مہربانی صاحب مہربانی زندگی دی فصل خریف ربی دوویں نیت نہ رانیاں ہویاں کہیں کچیاں چندرے جامب سٹیاں کہیں پک کے ڈھانیاں ہویاں اور کھٹے ساں دیاں سٹیاں موت دیاں جداں دانداں گانیاں ہویاں پیڑ خالی ہوئے دڑاں لیمب لمب کے سائیاں مگروں لانیاں ہویاں مہربانی صاحب جی مہربانی صاحب اور پئی ازر دلیل جا ماضی تے سانو سوچ دے سینے نوچنے پے ادھاں چیتے اچیاں سنگتاں دے کچھ یاد تا آئے پر سوچنے پے بٹ پے او تاج محلاں دے انہیں مفتی نقش کھروچنے پے سانو ٹھیک ان چھپر کانے آندے نہ لمبنے پے نہ پہنچنے پے جی پئی ازر دلیل جا ماضی تے سانو سوچ دے سینے نوچنے پے
उदा चेते उचियां संगतां दे कुछ याद ता आए पर सोचने पे और भट पे ओ ताज महलां दे इन्ने मुफ्त नक्श खरोचने पे सानू ठीक हैं छप्पर कानियां दे ना लिंबने पे ना पोचने पे मेहरबानी सही और मखलूक मलूक माशूक तुसां असां आशिक भुखे बाणे लोक निमाणे मेहरबानी उस्ताद मेहरबानी मखलूक मलूक माशूक तुसां असां आशिक भुखे बाणे लोक निमाणे तुसा जोर बाजोर शाजोर अगे असी कद बुतों नितराणे की कोई जाने जले तीर अखीर असीर बदन साडे लों दर्द सिमाणे वक्त विहाणे खुश वसो हसो लाजमी दसो तुसा क्यों ना आजर पछाणे यार पुराणे मेहरबानी मेहरबानी जी मेहरबानी मेहरबानी और जदा तो नहीं सुनिया देश दे विच कोई होर की जाने कूका ये कई दियां हैं ते किस पारूं भला कौन पछाणे कूका और तो मिसल अयाली जानियां हैं एवें रोज धिंगाणे कूका कदी अजर सबा तू सुन बासे मेरी मैया सिराणे कूका मेहरबानी सही और आखिरी दो शेर जी कि वो किथ गए त्रिंजण चरखियां दे सने दांद पंजालियां किथन वो किथ गए त्रिंजण चरखियां दे सने दांद पंजालियां किथन ओ परी पंचायत ते फेरवें हुकड़े नाले सगणियां टालियां किथन मेहरबानी सर मेहरबानी जी मेहरबानी सर मेहरबानी मेहरबानी ओ किथ गए त्रिंजण चरखियां दे सने दांद पंजालियां किथन ओ परी पंचायत ते फेरवें हुकड़े नाले सगणियां टालियां किथन ओ कंगण पजेब ते माला झुमके गुलू बांध ते वालियां किथन ओ किथ गए रांझे वंजलियां बेले मज्जी भूरियां कालियां किथन और नवी नस्ल दे कान बुझारता होसन ओ छत छतीर ते खण किया मेहरबानी मेहरबानी नवी नस्ल दे कान बुझारता होसन ओ छत छतीर ते खण किया ओ ढेरियां फलड़े गा गाने नाले पाई खलवार ते मण किया सने दांदा कांजण माल ते लोटे खू नाल खलोता वण किया जेड़ा भुल गया है अजर पंजाबी नू उसके दसना है छण छण किया।